Rimarininchi. Rimarininchi. Punchaupa mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamun. Tukuy willakuykunata apamuspa. Masua maluya makhege madaratan chipa ojan kichkan oklegon pregon kaya chay garam chkan chuktawan Rimarininchi nisqam programa llanchikwan kunan redes sociales plataforma digital nisqanmanta rikaw revista semanal Rimarininchi chay kamulachkanriki kunan chunka pichqan marzo quilla orancheriki 8:07 de la noche 8:08 de la noche mauchaleykuna panchaleykuna chaynaq willakuykunaman yaykullasunchik porque willakuykuna rikillaki paqaykaman duklawmanta ari kay punchaykuna parachaykamuchkan hinaptinmi hasta qaqakunapas wichikacharin kaqay wawqillaykuna palaykuna kay carretera de altomanta ripukaykamun mayuman kay wanukuman riq ñansikunan mana kanchu wawqillaykuna waqtaqa allichanqaku semana o iskay semana ima nisqan porque altomanta wichikaykamun lliw carreterantinta lliw aparun mana chay limpianallachu mana sino lliw carreterantin plataforma ninchay nintin ripukuykun lliwcha altomanta wichikaykamun carreterantinta aparun entonces chayta riki sasata allichanqaku nishkanriki wawqillaykuna pallaykuna una semana iskay semana ima duranqa chay carreterata musuqta ruwananku rikaw musuqta ruwananku y kayna wichiqpiqa sasa ruray kachkan musuq carreteraqa rika wawqillaykuna pallaykuna mas ukunaqchata aspinanku porque mana existinñachu carretera mayuman wichirikaykamun chay pasakurun kay distrito de Paucas provincia Huari nisqanpi riki kay provincia Huari lawman puririna kay chayñataqa riki kay Huacaybamba nisqan lawman puririna kachkan hatun carretera nacional riki wawqillaykuna pallaykuna chaysi transportistakuna chaypi sayakunku rikaw mana pasikanñachu y ni kanqataqchu kutinanku rikaw chay semana antes hasta allichanankaman suyanqaku mejor kutikuchunku de una vez taña rikaw aunque sasata kutinqaku demoranqaku pero igual en vez de que semana antes suyanankutaqa rikaw porque nisqanku ya no hay carretera tonelada de tierra riki lliw carretera nin aparun nispa kay chimpanmanta kay fotuta tumaykullanku riki wawqillaykuna pallaykuna y kaynam kachkan sachakuykuna kunan nisyu sachakuykuna wawqillaykuna yunkalawan kay costalawman riki parakunapas wichikachamuchkan kunapas panrararamuchkan ñamaw qayna punchapas parakun qaynipas parakun carreteranchikkunatam llumpayta chaqwachkan wawqillaykuna pallaykuna kay libertad nisqanpipas kay patas nisqanpa wawqillaykuna pallaykuna Patas provincia Patas nisqan wawqillaykuna pallaykuna jayariki ripukaykamun jaja hinaspa wañurachin kimsata nin achka runas kachkanku riki kirisqa wakiqkunas kachkanku incluso chinkasqa kay pasakurun riki anexo el encanto distrito de Parcoy provincia Patas Andes de la Libertad nisqan wawqillaykuna pallaykuna kay Andeslaw chay tayta imasutin Mariño ninkuchu chay chakillawan amuq paypa Aldo Mariño paypa llaqtan pia chay provinciampi riki wawqillaykuna kay sachaku pasakurun payqa riki kay Ayacucho hina chay llaqtanqa rikaw chay minakuna tuqukuna rikakuchu yanqaña rikaw chaypa wawqillaykuna llaqtantinta ñitirun nisqan rikaw chay centro de operaciones de emergencia regional COER paykuna riki ninku ari más o menos puncha kayta pasakurun 1:20 de la tarde chay urachu wawqillaykuna pallaykuna ripuykullasqa riki
es banjaganichkan que kay médico kuna atendillanko chaqaya centro de salud del Yacoy Yacuabamba chay perique pichjaronatas jorjorollanko ningrikao chaykunataqa tumpa chayna takapakusqalla tarumi papasqallan apa chaynapa nitisqallan tarikao gobierno regional de la libertad paykuna ña coordinaykunkuña ejército peruano riki pawaren helicópterokunawan desde el colegio militar Ramón Castilla hinaspariki kay hasta distrito Huanchaco nisqama chayanku chayman brigadistas de emergencia riku awqillaykuna panichariaykuna kay sachakuykuna hinallaraq riki awanchikpi sachakuykuna awqillaykuna panichariaykuna chayñataq riki chaynallataq kayllapi ñapaykusunchik kay punchawkunapi rimachikasunchik rikaw ñaschiri yaykumuchkan ñawak polo surmanta awqillaykuna ñachiri yaykumuchkan pampas de Argentina chaynataq cordillera de los Andes Chile y Argentina chaytas ña qallaykamun ña chiri yaykumuyta chaysi kay juni wayra chata tanqa rispa hamukuchkan y chaypitaq wawqillaykuna pallaykuna chay tupanakusqanpi runtupara chikchipara rayuntinkuna incluso wayrachantinkuna riku wawqillaykuna pallaykuna ñas pampa Argentinaman yaykuykamunña hinas nisqanku riki mana kay semanakuna chayamuspaq kunan semanakunata kay ñuqanchiklawman chay arikunan chirichakunaq yaykumunchkaña chirichamuchkaña wawqillaykuna pallaykuna ña riki otoño nisqanman ña riki yaykuchkanchik otoño temporadaña wawqillaykuna pallay cosecha tiempo ña riki wawqillaykuna pallaykuna verano riki ripuy ñeriko wawqillaykuna pallaykuna otoño a ver kay Perú lao periki nin kay 21 de marzo faltachkan aschallaña kay otoñoman yaykunanchikpaq chay otoñoqa riki cosecha tiempo rikaw chaymantaq otoño chaymantaq invierno inviernoman yaykuykusunchik ña riki wawqillaykuna chawpipi ña riki kachkan intipas rikaw manaña chay punchaw duraynin kanñachu tukuchkanña chay punchaw duraynin punchaw allinllata durarqa rikaw a las 6:30 kunata hinaña tutaykuchkarqa kunanqa más tempranollaña riki tutaykunqa rikaw 5:30 tutaykuchkanqaña seguramente rikaw chayna riki yachasqanchikna watan kay sistema imaninchikmi kay aparte de la naturaleza, estaciones, chaykunaya riki wawqillaykuna panichariaykuna entonces kay 21 de marzo asllaña faltachkan kay semanata prácticamente kay semana ripukunqa verano ripukunqa juni tiempo ripukunqa hinatinqa ña chaqaniskanchikña wak chilitas ña yaykuykamuchkanña chayñataq kay pampa de Argentina chaynintas ña chiri wayracha lasta wayracha wawqillaykuna panchallaykuna chayñata riki chaynallataq Limapi wañuy mana faltachkanchu mana pisichkanchu wawqillaykuna pallaykuna promotor de espectáculos tayta John Leiva payshi riki natural Ancashino payta Limapi wañurachillasqaku wawqillaykuna panchallaykuna hinakuna rika chay cobradores cupo rikaw mana chay pagayta munarqachu seguro qharitu chakurqa gorduraqmi kasqapas puqusqa wagnataña riki chay espectáculo chay qulqiwan rikaw es un promotor de espectáculos o promotor de eventos ninkutaq rikaw entonces tayta John Lapa payta sepero llasaku wawqillaykuna manas primera vez sino ña intentasqakuña incluso chay celularkunata chaskirqa denunciankuna kachkan a través de redes sociales denunciankuna kachkan chaypi niskarqa rikaw amenazakunatas chaskinmaña kasqa a través de celulares celularnintakama wawqillaykuna pallaykuna incluso kaypi kachkan video wawqillaykuna mana riqsinchikchu pero igual uyariykusunchik kay wiraquchata rikaw kikinchus rimachka imaynachus kachkarqapas kaypi sí kikinpa rimasqan wawqillaykuna pallaykuna entonces kaypi uyariykullasunchik a ver tayta John Lapapa chay denuncianta riki kawsachkaspallarqa paymi chay John Lapa mamallama manas uyarikunchu
natural del distrito de San Marcos, provincia de Huari, fue asesinado la madrugada de hoy domingo en Lima, en las afueras del local denominado Imperial de Pro. ¿Hasta cuándo la delincuencia nos va a ganar esta guerra? ¡Ahí está, huevón! ¡Oh, huevón! ¡Suéltame, suéltame, huevón! ¡Cállese, pe! Cuando ellos quieren robar... Ya, pero cállese, pe! ¡Pero que se metan! ¡Cuando pueden pe! Asesinan a promotor. Anigo Gilegona Palegona Gaina Yaki pasa Corulia Enrique Lima Peo Tetayong La Patariki Chaguaño Rachinco Hospital Masapasjaco y Hospital Mascatengo Chos Michaguaño Gulang Mancasca Gaina Yaki Riki Nalia Rika Ukchala Rika Madam Kai Chapaliancho Gaiwaño Koi Achkam Gachkan Sichum Hati Pason Chulia Chuliata más mi Kachkan Guaño y Gona Wao Gilegona Palegona Lima Pica delincuencia pa makimpi. Chaya dari que huk político menos kai carrera electoral nishamao que llegó na kunan puncho kai vía los libertadores nishampe kai huera hucha Napoleón Becerra apellido ka Becerra jare que Malta nachamao Malta toro chaninang mao Becerra. Entonces, hubiera hecho año con guau que llegó un accidente de tránsito sampe, que huaitara pericao, que huaitara, que sector Rumichaca, Nishan, guau que llegó una palegona, para mí que pertenecen que partido de trabajadores emprendedores, chae maricao, partido de trabajadores emprendedores, PT, ni mancha, no, cuachcarga, símbolo changricao. Entonces, que accidente de tránsito pasa con el sector Rumichaca, Ayacucho, Tamboman, se dice que le balegona. Hay campaña en todas para correr cachascan con ya para partido con ya para candidato con no que le balegona. Hay correr cachascan pero apuraba maric seguramente velocidad van a ripomor que le balegona. A tiempo gana Erika velocidad ripomor que bala inañ. Ay, nas puiti coruncha cambio auto chango auto ang absago. Auto chang politikoros ha chay perike comitiva amunan ko karga anten sans comitiva rakina koros ho vicepresidente enten samunan kas karga vicepresidente ngari que pasa kos ho yunka to Loreto Lautanin con emergencia peña ka ya Lima puñuna kuchkanko seguramente con una kuchkanko primero pampaigo son chigra niskango cheque chay pampaigo España que seguramente destino del partido político rico de Mangaco para que como candidato como candidato Rich Carga Napoleón Becerra. Entonces, un candidato menos con manacay delincuencia para más que impicho o año conga, sino que accidente de tránsito que vía los libertadores a Pacón. Ojalá que hubiera Jocharika, ojalá Pachaman, Tarika, Pips, Tarico Sanmanta, entonces dedicamos un manrique que hay vía los libertadores Ninchik, Alichas Hakanam, Paricao, Maya, Mama, Caipe, Jamai, Caipe, Nachkas, Haricao, Ajuclauta, Tajawachkas, Hani, Mama, Mama. Entonces aquí, a ver su simbolito, más símbolo de acá, Nashanchicho. Ay, nam simbolonta acá hay tantas han hecho, solamente está su foto. Bueno, Gilegona Palegona, Napoleón Becerra, Aripuco, candidato presidencial con domingo 15 de marzo, acá hay kilómetro 183 vía Los Libertadores, sector Rumichaca, Kai Guaitara, la pertenece a Palegona, Paitarique, Kai Centro de Salud, Rumichaca, Mantalamsjaco, Apamsjaco, y Chay Patendichcatín, Corique, Guaño, Cuyan, Chayanta, Chay Comité Bampas, Pai Guaño con Machuchoño, mi cascari, con Machuchoño, un pai machucho, sino que aire en Ricao, Pajlao, Maricao. Aire Enrique a 61 años, ni siquiera 67 años. Manalium para machorar su chaga, o Gilegona, Palegona. Che comité van pecajonapas, quieres gastar y culiachcan, coricao, nisio, quieres jarico, Gilegon, Palegona, Cacalcalpe, a Javas Canchi, mi padre Michel, Napoleón Becerra. Chenia Tarike, Cacalcalpe, Atendichcan, coricao.
centro de salud Rumichaca paykuna rika atendiykullachkanku rikaw rika wañukuyta riki ña oficializaykamunku ña kaqay representante del partido de Napoleón Becerra Emily Silva pay riki niykurun ñari ñam willanakuykunku ña ari wamankamanmi ari puchkarqa ari chay campaña ruraq y chaypim chay wañukullasqa a partir de los trabajadores emprendedores kay Napoleón Becerra miki Cajamarca llaqtayuq kasqa rikaw Cajamarquino 64 watapi naciduyuq nisqa rikaw y kunan riki kay wañukun al sindicato pertenece sindicalista peruano del Partido de los Trabajadores Emprendedores PT inachayna rikaw PT chay nachan siglachan rikaw pay riki estudiasqa Universidad de Inca Garcilaso de la Vega chayñata riki pay licenciado en Administración, Bachiller en Ciencias Administrativas Limapi trabajarqaña diferentes instituciones y kay Waytara Huancavelica lauperi kay naman tambuman serisqa ninqa tambupis kasqa riki actividad ninku awqriyakunpallayku Tambo Plaza Chapi Martín Cullucha rikaw mana Becerrata chaskiyta munanchu rikaw hinaspan mandaron riki huklawman rikaw huklawman chayñataq kaypi qawarinchik kay chawpipi kachkan riki kirisqa justamente un acompañante wawqillaykunpi paykuna kay acompañante kaqaya pay acompañaqninmiki kay líder indígena nisqanchik wawqillaykunpi paykuna mana indígenallachu sino es amazónico es líder amazónico indígena amazónico nisqan yarikaw paymi famoso Alberto Pizango pay Napoleón una Becerrawan rikusqa hamurqaku acompañamurqa rikaw Alberto Pizango y pay rikaw líder de AIDICEP natural de Vilsapuerto Loreto dirigente indígena y bueno paypis kirisqa tarikullachkanqa hospital regional Ayacucho nisqanpi kay urquchallanta payqa kaqay urquchantam takarukusqa rikaw kaqay sonsorayachkan urquchan kachkan riki serana o serasqañachu manam serasqachu kaypaqi chay kirillama urquchan takakurusqa chay yawarkun chaykunatacha hawachkan hasta recuperakunankama wawqillaykunpi paykuna y kaypi imatay ruranqaku vicepresidente tacho subichinqaku bueno qhawarishkanqaku kaypi juranachu elecciones chaypi ñarikaw qhatiqninchu asuminqa presidenciata y chaynataq rikaw chay faltaqninta churanqaku chayta permitinqachu jurado nacional elecciones ichachun vacío quedaronqa mana ña candidato presidencial niyuq imaynaya o retirakuykunqakuchum chay campañamanta no sé imaya pasakunqa wawqillaykunpa kay Pizango kay gorrachan especial wawqillaykuna pallaykuna a veces niswanpas waqa kay gorrachan kay ñuqanchik kay andinukunapa gorrachanchik hina manam gorrachachu kayqa sino kay muyuriqchanmi waqa yaqa chalina hina churasqa kachkan wawqillaykuna pallaykuna especial purachakunamanta rurasqam kayqa purachakunamanta ima purachakuna el oro pura pisquchakuna purachankuna chaymanta rurasqam kayqa manam yaqa haytu chaynaw haytu chatinaw qhawachkanchik mana haytu sino purachakuna es sinónimo de corona o corona líderkunata jefikunata kay coronachinku wawqillaykunpi pallaykuna paymanta rimaspaqa nisqanchik wawqillaykuna pallaykuna incluso pay karqa promotor de kay napiwa kay norte laupi karqa hukulucha rikaw hukulucha tayta Alan García pa timpumpi pay promoverqa riki chaypi hukuluchata rikaw wawqillaykuna pallaykuna y chaypi wañuykuna karqa policiamanta paykunamanta chay protesta kakurqa chay alnapa kay Alan García pa timpumpi wawqillaykuna pallaykuna
kay segundo gobierno chaynatari kay perro del hortelano nisqan tesis de Alan García chay que justamente chayman upunikurqa imaynam chay indígenakunaqa kay yunkapi llapa chay llapa imapas rantikunanchiktaqa chayna chay petroleokuna rantikunanchiktaqa imatam harkakuwasun nispami nirqa chay famoso riki baguazo karqa baguazo chaymi que Alan García qatikacharqa riki juicio qatikacharqa hinatinmi que payri que ripukusqa Nicaraguaman Nicaraguapi yachapakusqa unay tiempo y seguramente pasaron rika qatikachanan tiempo pay kutimurqa como líder rika parece que seguramente rirqa como candidato rika al Senado, diputado, no sé, mamá rirqapas riki pero Alejandro no sé na Napoleón Alejandro Becerra Napoleón Becerra payri que aparca seguramente rika y está son izquierdistas ribuco bien wawqiykuna pallaykuna kay kamalla riki kay parte kay noticia internacional chay mama oranganawachkasqanchik ari tumpachata rimaraykunchik kay política nisqanmanta kay wañukuy karuptinmiki mana wañukuy kaptinqa mana ni rimaswanpaschu karqa rika chayna kay noticias internacionales nisqanmanta riki rimarisunchik wawqiykuna pallaykuna chayta qayna punchasi arintaña rimarirqanchik kunan riki tukupachaykusunchik achka willakuyraq kakullachkan rika Irán riki bombardeaykun wawqiykuna pallaykuna kunanpaq qayna punchaw kunanpaq riki bombardeaykusqaku kay Dubaipi kay Citibank nisqanta Citibank riki hatun banco napa rika Reino Unidopa banco wawqiykuna pallaykuna porque kay Citibank kachkan riki fundasqa kay Reino Unido nisqanpi rika ya para wichimuchkaña wayranta rika chayamuchkarqa chay pariki partin kay Dubaipi machu banco moderno kakurqa wawqiykuna pallaykuna porque chay banco atendinan karqa edificio Citibank nisqan chayta bombardeaykun wawqiykuna pallaykuna kay Irankuna imaynanpi porque kutichikuchkan Iranqa rika porque Estados Unidos que Israel también que bombardeaykusqaku riki paynata rika Irán rika porque Estados Unidos Israel bombardean Irán kutichikamun bombardean chayna sapa puncha wawqiykuna pallaykuna sapa puncha man samayta rika bombardeanakuchkanku wawqiykuna panchallaykuna entonces kaypi nichkan sicho kaypi nichkan riki general Ali Mohammad Naili payrik nichkan si el enemigo repite esta acción porque kay bancos iraníes nisqantataq bombardeaykusqaku kay Irán periki bancokunata bombardeaykusqaku chay bancopim chay llapa militarkunapa chaynata estadopa qollqinkachkan nispachiki bancota riki bombardeaykurqaku Iránpi wawqiykuna pallaykuna y chaymanta kutichikuspanmi kay banco Estados Unidos pachu kay Citibank no napam Reino Unido pam pero igual Reino Unido Estados Unidos es casi la misma entonces chaynapi chay riki bombardeara punku riki wawqiykuna pallaykuna chaqa nichkan rika sichum hinalla kay Irán Estados Unidos bombardeawanqaku bancuyku tenati ñuqaykupas kutichikusaqku llapachayan sucursales de bancos estadounidenses también kay Medio Oriente anque may llaqtapi kaptinpas bombardeaykusaqku nishkan porque Iranja vecino llaqtakunatapas bombardeachkanya kay por ejemplo kay Qatar wawqiykuna pallaykuna o Dubai nisqanchá Dubai riki wawqiykuna pallaykuna manami Israelpi chukachkan manami kay Dubai qari kay Arabia Saudita chaypi kachkan wawqiykuna pallaykuna entonces chay Qatar ahorita llaqtakuna kachkan riki kay vecino llaqta Emiratos Árabes Bahrein Qatar chaykuna wawqiykuna pallaykuna y chaypi kachkan riki llapa tropas estadounidenses bases militares chaykunata bombardeachkan riki kunanja bancowan ña tuparonku
ña haynin pa tuparonku ña kay nawan riki petróleo rika chay petróleo kunata rika yo chay petróleo ruanata chay combustible ruanata chaykunata riki bombardeaykunkuña igualmanta rika bombardeanakuchkanku awqillaykuna pani challaykuna chaywantaq riki como manaña petróleo normalñachu lluqsimuchkan waka Medio Orientemanta natin subichkanñataq presión wawqicharyaykuna pancharaykuna chayñata riki kay Netanyahu wawqillaykuna pallaykuna kay Israelpim kachkan huk ley imaliytaq chay leymi prueben ama chay bombapa chayasqan o runakuna wañusqanta chay destruisqa llaqta destruisqa wasi destruisqa ima destruisqatapas ama fotota ni videota tomanankupaq sichun pipas hina riki awak llaqtayoq fotota videota tomaykunqa o publicaykunqapas redes socialesninpi chayqa delito awqillaykuna pallaykuna kunan chaytañan pensarunku ari kayta pensarqa ari kay Ucraniapin chayna rika mana Ucraniamanta fotokuna videokuna lluqsimunchu kay napa destruisqan rika kay Rusiapa destruisqan y pakanku rika incluso destruirunku niptinpis manam ninku rika y chayna pasakuchka ari kayqa kay Israelpi chay prohibinakuyqa mana kunanllachu mana kaykunan guerrawan sino haynawata wanachu chay chunkatawayuq punchaw guerra qallarirqa iskay semana kunanqa iskay semana pasaron ña entonces chay iskay semana guerrapim riki ña Israel practicarqaña chayta chaypin chay leyta quykamurqa hinaspa prohibido publicar llapa chay bombapa chayasqan wañuqkuna chay sachakuykuna anki chayllaraq chayasqan o qhipataña kaptinpas prohibido fotografiar chay destrucción de Israel mana chayta publicanata más bien allinchiki publicanmanku kaqayka destruirunku kay wasita chunkataña pichaq imanasqa prohibinku ama pinqaypi a nivel mundial quedanankupaqllañas pakanku kikillanku yachanallankupaq rikaw kikinkuq yachankuya porque kayta mundo yacharunqa ñuqanchik o a nivel mundial may llaqtakunapi pobre Israel timpuchkan yapi perderuchkanña tantos muertes tantos fallecidos tanto nispa rimanamanta riki mejor pakanku pakaptinkuqa manaña chay willakuy chayamunñachu por ejemplo más bien riki yachachkaswanchika más bien munanmanku yachananchikta riki hayka edificiotañas bombardearuptinku destruikurun kay Israelpi hayka edificioñas bombardearuptinku destruikurun kay Iranpi ima edificiokunas que chay importante edificiokunata bombardearuptinkuqa lluqsichamunmi escapachamunmi willakuy chaqay chay base militar tan bombardearonku aeropuerto tam kunapas aeropuerto bombardearonku aeropuerto kay Israelpi aeropuerto civil mana chay aeropuerto militar tachu mana chay base de Estados Unidos tachu sino aeropuerto civil imagino que aeropuerto Ayacuchunchik Lima aeropuerto es un aeropuerto civil chayta bombardearonku y claro chaymanta riki wakiqkuna huklaw llaqtayuqkuna fotokunata videokunata siempre riki hurquchaykamuchkanku escapachimuchkanku pero mana wakiqkunata atinkuchu pakayta rikaw pero igual pakanku awqillaykuna pakanku chay willakuykunata manam lliw yachananchikta munanchu chay hayka edificio tuñisqan o tuñiruptin haykataq wañunchu chakirisqachu mana chayta willamanchichu awqillaykuna pallaykuna pakasqa chay willakuykuna y chaymi riki kaypi incluso riki kaynachata riki publicaykunchu mana ni sichum kayna publicaykusunchu chaymi kaynachata ruarunchu sichum publicaykurusun hinaptinpas paykuna riki a través chay imaninkum chay abogados o kay parte redes sociales qhawaqkuna chaykuna riki denuncianman riki nin wawqillaykuna incluso videota riki borrachinmanku riki porque prohibido rikaw y claro paykunaqa riki como paykunapa atayninpi o sea munayninpi o mejor dicho paykuna dueño riki kay prensawan porque dueño mi wawqillaykuna Perúpi Canal 2 pimantaq pertenece a un
a un israelí o a pelegon che colchones paraíso kay Perú perecao che colchones famoso colchones paraíso pimanta peten sabes un israelí o a pelegon ya ves entonces chenya tariki chenya tarika kay nich kanik Irán prometich kanarikao aunque kay takayna puchay marganchiña pero igual ya pasó chirikao prometich kanik ya pallakta konata expulsay chikliakta chikmanta Israel ta Estados Unidos ta embajadan konata se chon jorjoron que china tenga kay este orbosnin ta hawakan puri con kichik petróleo ta apa con kichik barato pachanillanta nispa ojilekona palekona ari que Nicaramunco desde la Guardia Revolucionaria de Irán o ojilekona palekona así que vecino ya ikona jorjo chikya o jaria chik ni mana jorjo chik jaria chik más fuerte tan iskan gari que jaria nenan gari jarjo chik nenan mirao jarjo chik jaria chik chaya pa Israel pa chaya Estados Unidos pa ronan konata yakta chik manta petróleo ta apa kona chik pa nich kan gari kao bueno chayna konan kach kan gari konan kai guerra pa ojlegona palegona Kajaikai, Pericao expulsen a los embajadores de Israel y Estados Unidos obtendrán pase libre a través del estrecho Hormuz, que Hormuz nenta manguna puri conquichi jauka, jaria rospaja, amiguña canquichi nispari que ningún aujilegona palegona. Chaneta kajaya o kai paskachkan yaki o aujilegona palegona Estados Unidos, konan kai rima y kachkan. No si kai rima y rike estadounidense konata chañata kay Congreso estadounidense ta convencionan coparcho kay guerra pe yanapako ita junan coparcho o ucha mariki pacas huilla koita chon haiparonco no sé imaya kay porque ña kay tariki chigapcharamongoña imanintaj Irán me amenazachkan costa oeste de Estados Unidos tam dronconaon atacay corazón nispa y kay maimandata luxeramun kay willaku FBI kay rico aujilegona pelecona kay servicio inteligencia FBI paikona riki kay departamento de policía de California nishanman California kay océano Pacífico mojawamo riki kachkan allaqta rikao chayman mandaron cartata cuidakuychik dronconam misilconam chayamusunkichikman kay Estados Unidos nuta atakamutinku hamkunaman puntata hamkunam chay dronconata o chay misilconata chaskikunkichik chaynaqa hawan yakaychik preparakuychik nispas chay cartata mandaykun awqilekun paykun chay FBI kay policía de California nishanman chay pinchka kay boletín de inteligencia amenaza nispari que chay pública y garamon ko awqilekun paykuna porque chay troncona jamana ronayoqmi por tanto jamaron kachayramon genas pamriki leo destrucción kichu o añuchison kichik manatan hawan la kaychik nispari ko awqilekuna pani chalaykuna incluso kay willakoy jamana konan marzo lapicho luxemorgao sino kay febrero killa tukuypiraq wawqilakuna chaypiraqmi kay rimay ña purisqaña ari Irán amenazachkan Estados Unidos ta pero manam kikin gobierno manta yachakuchkanraqchu riki kay Estados Unidos kikinta punim atacason nispaqa sino kay pega bases nikikunatan atakasaqku kay vecinoykuna qhariaychik llaqtaykichikmanta chaynakunallam kachkanqa manaraqmi kikin namantaqa kikin Iránmanta o chay gobiernomanta o militarkunamantaqa uyarikuchkanraqchu kikin Estados Unidos tañam atakasunchik nispaqa a veces kaykanmanmi chay guerra de la información nisqan rikao Donald Trump riki manaña ganayta atichkanñachu kay nata rikao kay ali mejor dicho kay actual gobierno de Irán tariko awqilekuna mana ganayta atichkanchu sichon kay ataque qariki kay marzo killapim qallayku chayraq kay marzo killayapiraqmi
aunque cae febrero quilla tocoita, último punchaucha tarjalareja 29 de febrero, pagarente en 1 de marzo, pero cae Villacoyoja, cae febrero quilla tocoilla peraxe por isja. Ainaptenja, quizás can mancarja o excusa, o sea, cae quinto llavan. Ñam atacaba en Inchik Tamunachkan, nispari que chay quinton atacargaco, porque Estados Unidos jariman, cainan pachata, ¿no? Tanto chay Marco Rubio, Nishan, chay antaquiquín Donald Trump, cainan pachata. Irán me punta atacaban chicar, jainachkatin, mi manar atacaban atacaron chik chaywan mi saerachin, chik manachak, Estados Unidos tam temporachin mangoña carja, porque atacó en Inchik tam pinsaraco, nis pachayna tam defiende kuchkanko. Entonces kaitan iswanchi que Yulia Pascanmanme de parte de Estados Unidos, kai Willaco y Guajillegona payaicon. Porque es kaina Yulia Willaco y Gonata a veces ricurichimon, que ya chicapta camas cachayataña y Guajillegona payaicon, gagal kai pinchao. FBI advierte posible ataque de Irán contra California. Incluso ña chaita publica y coronguña diferentes medios de comunicación de Estados Unidos, como ABC News, un canal de canal de noticias o agencia de noticias, no se llama canal ya, chao. Cascay, pero gobernador Gavin Newsom, estoy en constante coordinación con funcionarios de seguridad de inteligencia incluso en Cal Opes Cal Oes para monitorear posible amenaza a California, incluyendo aquellas relacionadas con el conflicto en Oriente Medio. Si bien no tenemos conocimiento de ninguna amenaza, no tenemos conocimiento de ninguna amenaza inminente en este momento, no tenemos preparados para nos mantenemos preparados. Manam ema amenaza tapas libre rimas kankutak uyarinchigracho, pero ichaga alerta kachkaniko ningrikao. Nos mantenemos preparados para cualquier emergencia. 11 de marzo 2026, 11 de marzo, que el gobernador de California publica y garamo, Kanwan me cae que Estados Unidos, Donald Trump, apoyo a Monachkan, que Congreso Patari, que el Congreso mana autorizado Monanchuri, que Jorge Gastanapa, y matan chay guerra taruan que Donald Trump, nis para que no tenga Donald Trump, quizás inventachkan mancay, Willacoita, Yanapanampa, Ricao, autorizanampa, wow, Gilecon a Palecon. Pues que rima y tucuy pichay tamasta, chigap chaygo son chica, chay partichata más trabajo, pero ya que hay publicaciones diferentes medios de comunicación o agencias de noticias o cadena de noticias, ninguna otra o diferentes medios de comunicación que Estados Unidos, pero que primero chat publicaron que ABC News ni scampa. Mari, wow, que icona pan y chaya icona más, mari, chaya tariki cagayao. Jaque a la élite de Estados Unidos, televisión iraní muestra cautiverio de paracaidistas estadounidenses, que hay paracaidistas con atas que aperonco, augelecon, palecon, en las paricay, publica y coronco, que soten, uyan, que hay paracacha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hanchis, ronata, que aperulas jaco, en aspa que televisión pera publica y conco que era una con América Estados Unidos man hamorga yachtan chic mancha eta América haperonchik son presos de guerra o prisioneros de guerra mana chulayata chapis jaco casino jaikatan mana kai hanchis lata chapis jaco sino jaikatan pachak pusak chunka militares estadounidenses Pachak nimpa, ya iskay pachak tam, perus jaco auxiliaicona paliaicona. Paicona chiqui yaicor jaco kay Irán man y nas pachauco man tarikao, kay gobierno iraní tarike paicona tucupay manchoraita monar jaco, y chay yaicorta. Mana primera vez yo haperon coca en papas villach cargas vitiña chacayego, tropata amrik haperus jaco, paicona rike yaicuchcar jaco.
Kay hatun llaqtaman chay Teherán nisqanman chay yaykuq también hapirusqaku armantinkamata tropata nispa rimachkarqanchik pero chaypiqa yaqa iskay chunka kimsa chunka runallata hapirunku pero kaypi nisqankunanqa chaqaya pachak pusaq chunka huk tropata hapirunku awqillaykuna pallaykuna ña publicasqaña diferentes medios iraníes pero kayta manam Donald Trump ari hapirunmi tropanchikta nispa ari nichkanraqchu mana awqillaykuna kaymantaqa rimarinchu ni kay prensa como chay California tam atacawachkanchik o atacawayta munawachkanchik o cualquier atacawashunchik nispa kay ABC News publicaykaraman pero kay huknintaqa maymi chay ABC News publicanchu rikaw y wakiqan chay cadena noticiakunapas ni publicantaqchu chaynata riko awqillaykuna pallaykuna uk informeta riki kay prensa Estados Unidos chay partimanta riki publicaykurunku kay The New York Times chay pariki huk hatun cadena de noticias riko awqillaykuna pallaykuna periódico primer periódico rami kay qarika The New York Times nisqan rika chaypi publicaykaramunku kay huk informeta awqillaykuna pallaykuna chay primer ataquepi manachon pasaq pusaq chunkanta riki warmakunata estudiante warmakunata kay Teherán perikaw chaypitaqa wañuchirqaku chay Ali Khamenei nisqantapas chaypi bombardeaykuptinku wañurachinku chay warmakunata warmachakunata chay informitas chaykamun na riki publicaykaramunkuña ña riki chiqapcharunkuña yatin chaypi tumpachkanku Estados Unidosmi huchayuq Estados Unidosmi chay bombata kachaykurqa chay escuelaman hinatinmi chay warmakuna wañukunman karqa ninriku awqillaykuna mana kaypiqa kay partaq pakasqakuchu rikaw ña chay informe de investigación riki lluqsiykaramun ña rikaw chaynata riki buque de cargapas awqillaykuna pallaykuna ruparunsi rikaw kay Reino Unidopa chayta riki chay cargantin kay Estrecho Hormuz chayninta purichkarqa chay machu chay buque container nisqankuna chaypiqa llapa ima qhipiyak hamukun rikaw todo rikchaq rikaw chaypiqa riki cantidad de productota apanku awqillaykuna pallaykuna chay container nisqankunapi chayta riki atacarunku ningu awqillaykuna pallaykuna. Entonces kay ruta estratégica chay ruta estratégica chay riki chay purinan ñan chay lamarquchan puriñan chayninta richkaptinsi chay atacarunku natin kay ruparon cargantin ningu awqillaykuna pallaykuna cargan chay rupasqanta lliwtachu wañurachinku chay cargan lliwchu ruparon imaynaya chay rikaw man chay parchataqa niwanchikchu ichusiqa kay rupachkaqta kay fotota tomaykullasqaku rikaw chaynata nichkanta rikaw kay tayta Donald Trump que nin ama preocupakuychikchu chay cargayuqkuna chay buques petroleros tropam vecino llaqtakunapa tropankunapiwan riki qhipaykichikta qatisunkichik chaypa sutin escolta rikaw o guardaespalda entonces chaynam qhipaykichikta qatiptin mana chay misilkunapas ni dronkunapas allpamusunkichikchu ama preocupakuychikchu nispa riki nirqa Donald Trump pero chaqaya llapa ejército imata niykaramun manam chayqa posiblechu chay llapa buquikuna carga apaqkuna chay petróleo qipiqkuna mana chullallachu riki wawqillaykuna pallaykuna mana ni chunkallachu sino colampi riki huk yaykuchkan lluqsichkan riki pachakninpi wawqillaykuna pallaykuna chaysi chay llapachallan chay cargayuq puriqkuna petróleo kaqpas o ima cargayuq kaqpas chay container carga chayniyuq puriqkunapas manas acompañanapaq hinachu imaynanpi porque achkasos primer lugar chay cargapaqkuna y segundo lugar chay compañayqa cuestan mana riki baratuchu awqillaykuna pallaykuna porque chay sichum compañanqa armada o ejército de marina pero acaso chay ejército mana mikuqchu acaso chay buque kikillanchu purinqa combustible y chay combustible cuestan riku awqillaykuna pallaykuna
y tanto buki compañía cuestan en tenga chay carga yo con chiqui paganan uchui gratis compañanga si chay carga yo con pagan que tenga chay carga yo chiqui subera chenga presión tarigao señor pagachkani nata guardaespaldas tarique la marco chape tanto tam cobraron así que este producto tiene ese costo más. Si 100 soles cuesta, ya chainin tenga ya 150 años, 120, 130 años. Y achcampeja, subicoy, como digo, con entonces, chagaya chayapa tropanin, manam, atisuanchu compañaita, ya pa chay carga yo, bukikonataja. Cuesta con mi chay. Y chay producto con achi que más ta cuestaron. En atenja, bueno, chay parte mana compañaita monaspacho, manchacospacho ninco, porque ojilla con cucho chay pscan manta, digao. O ella ta mana cho arriesga cuita monanca, porque ningri que mana haipan mancho, que tropa partao, isca y compañan gasapa chay carga aparte. Tan jai kabuki tak nisita con chay compañía ninta nispa. Chayna nichkanko awjlegon plegon. Chaynata nichkanko kay actual líder supremo que gana buño nerganchiña. Mohtaba kamene paita riki kahlia riki bombardeay con chay nichkanko heridom kachkan. O waño con ñam nispatak paimanta rimachkanko awjlegon plegon arikao. Causas papas uyancha pajuay grupas kachkan. Chay ninapa chay bombapa chay japerosjan. Nispa nichkanko awjleykuna palekon ciertuchu chay imayna porque Irán mana chayta chiqapchamuchkanchu chay ali jamani wañukuptinqa ari chay rato challaqa manam ari nirqakuchu pero chaymantaqa paqarintinpaq ari nirunkumiki ari wañurachinkum nispamiki nikurqaku pero kunan kay muqtaba jamani imantaqa ali jamanipa churin rikaw paymantaqa manam imatapas rimankuchu itaqmi ari kirisqam kachkan nichkanku churikao y chay pakasqa kachkan wawqillaykuna pakasqa chayñata rikinin Irán bombardeaykapun kay bases de Estados Unidos ta kay Golfo Pérsico mawiriqninpi achka llaqtakunapi nin wawqillaykuna pallaykuna porque muyriqnin llaqtakunapi rikao kay Arabia Saudí chayñata riki chay Qatar, Irak, Kuwait, chayllapan muyriq llaqtakunapi kachkan bases militares de Estados Unidos. Paykuna riki bombata chaskikuchkan riki wawqillaykuna paykuna wakiqkunataqa lliwñas destruira purikaw hanapuy niskarqanchik chayllapa chay radarkunatapas lliwñas destruirunku chaysi kunanqa Israel kachkan ñawsaña. Irán mandan misilkuna hinatinqa mana yachankuñachu o dronkunata mandan hinatinqa mana yachankuñachu chay dron risqanta. Chaysi hawankupi kaptinña kunan Israel musyakun chay bomba risqanta wawqillaykuna pallaykuna. Incluso nichkankuña rika wañukunmi chay ali hamani pachurin chay moqtaba hamani nichkanku chay partitapas mana chiqapchachkankuchu rika wañukunchu imaynaya pero kay líder supremo nintaq rikaw bases militares wichqakuchun kay Medio Orientepi nispa chay wichqanan rayku rikaw bombakunata kacharichkan chay base militares Estados Unidos man rikaw kay Irakpi kay Arabia Saudipi chay vicinun llaqtakunapi wawqillaykuna pallaykuna naspa nichkantaqa hina chay llaqtayuqkunatapas de una vista wichqaychik llaqtaykichikpi chay bases militares estadounidenses manachu wichqachinkichik hinatinqa hinallam atacasaykiku pero mana qamkunatachu sino chay basinkutam atacasaqku hinatinmi qamkunatawan qatirichisunkichikman chay misilqa porque misilqa rika wawqillaykuna pallaykuna manami que paytaya o manan payqa runanchikmi amaya paytaqa nispachu nin rikaw chay aspaq chayarunqa maymanpa rikaw. Italia chay amenazata riki paykunapas uyarinku hinaspa ninku mejor basenchikta kay Medio Orientemanta hurqukaramusunchik nispas paykunaqa ripuchakunña wawqillaykuna pallaykuna chaynata riki nin ministro de Defensa de Italia Guido Rossetto
Pairekenin kay base militar mi tarikuchkarqa kay campamento militar de Singara Evit región Kurdistán wak Irakpi kasqa base militar italiana. Chayman tarike claro chaypita chay petróleo tarikao petróleo ta dueñas paniki chaypi chay italiano kono kachkarqa rikao. Entonces paykuna manchakuchkanku kayta destruipaptinchi militarninchikuna perdemanma mejor hampukuchunña nis parike ña kutirachinku ñawqllaykuna pallaykuna porque mana paykunaqa hawkay kayta kachkarqaku hawakuspa kaqaya Estados Unidoskunata atacachkan nispa pero paykunamanpas huk misil huk dron mana misil huk dron chayarusqa rikuwawqillaykuna pallaykuna huk dron iraní enatin serike bueno kaqa huk dron chayaramunña manam peligropi riki tarikusuanchikchu mejor ripukusun chay base militar Singara Erbi nisqanpis kasqa pachak iskay soldadokuna wawqillaykuna pallaykuna chaysi tawa chunkata kay Jordaniaman aparunku wakiqtañataqsi kutirachinku wawqillaykuna pallaykuna porque llapachanta riki cargantinta mana atirqachu apayta qhipiyta rikaw chay pachak iskaynin soldadota rikaw chay avión qarik achkata apan riki pero igual bultuntinkunachika bultuntinkuna qhipintinkuna y chaynintinkunachiki riki juntaron hinata riki chay tawa chunkata aparunku kay Jordania nisqanman chayniyata riki nichkantaqa bueno sichu mana Jordaniapi allinchu karun hinatinqa Turquiamancha kutichina kanqa chay Turquiamantaqa allimanta kutichimusunchik porque chay Turquiamantaqa chimpaykunqa Greciamantaqa Italiaman ñami kaw justo italianokuna kay soldadokuna rikaw chayniyata riki Rusia yanapaykun kay Iranta nichkanku wawqillaykuna pallaykuna chaytas publicaykaramunku chunka kimsayuq toneladata riki hampikunata mandaykun hampinakunankupaq seguramente soldadokuna otaq riki llaqta runakunapas kirisqa kakuchkanku riki kaynan sapa punchaw chay misil bomba tuqyasqanwan riki wawqillaykuna pallaykuna misilraq bombaraq dronraq tuqyakuchkan riki tanto Israel lawpi tanto Irán lawpi rikaw chaysi riki nikurun riki chaqay chunka kimsan toneladas hampi ripun principalmente hampi rikaw yapa chay irakuna hampina chay fibripaq chay bala hapiruta fibrikunawan riki yanqaña kakuchkanku aw chaynata chay iridakurun chay iridakuna hampinapaq chaykunata chiki apaykachin riki chay chunka kimsan toneladata chay yanapakuyta chaskichkan chaynata riki kay Irán nichkantaq kay Estados Unidosta Israelta kay guerra tukuruptinqa sayachiwanankuta munaniku chanin chayka pusaqku llapa ima paykuna destruisqanta kay llaqtayka ukupi destruisqanta hinaptinmi chayta pagapuananku sichu mana pagayta munanqakuchu bueno ñuqaykuchiki sayayninpi imatapas qhichuykurusaqku confiscar ningrikaw bukinkutachu avioninkutachu bankupichu qullqinku kanma chaytari ñuqa qhichuykusaqku nin sichu mana ni pagapuanqakuchu nitaq qhichuyta atirusaqkuchu hinaptinqa destruykusunchiki paykunapata chayna valor niyuqta nispa chaytapas chayna wawqillaykuna kay guerra hinalla seguikuchkan kay Irán partemanta kay Estados Unidos partemanta mana chayllachu wawqillaykuna pallaykuna kay Golfo Pérsico nisqanpim kachkan kay taxa llaqtacha Bahrein sutiyuq Bahrein chaypim kachkarqa riki chaypi rikachkasqa riki ukasqa ninchik hinallaraq kachkan imayna macho base militar estadounidense wawqillaykuna pallaykuna kay Bahrein llaqtachapi y kay Emiratos Árabes nisqanmanmi kay Bahrein pertenecen chaypitaq kan petróleo rikaw la marquchaman seguramente mejorqonku petroleota y chayta rantikunkuta rikaw paykunapas chay petróleo qulliqiwan riki qulliqi sapa kakunku moderno ciudades rikaw chay hatarina pero chaypis kay gobierno wichiykurun porque kay primero
Irán atacaron chay base militar, chay total destruyeron. Chay pitaxi kasqariki chay lamar huchapi chay Estados Unidos pa chay buking kunapas chay buques de guerra, chay kunapas liu se destruyeron. Atinsi paikuna riki kay Bahrein munaychaco rico auxiliar pelicona. Tin como chay ejército estadounidense manaña canyacho y gobierno pa manata cancho tropan au kikin pa tropan mana cancho. Hinatinsi auxiliar pelicona chay gobierno wichiron a manaña canyacho. Atinsi llaqtaña chay pe hatari korongo. Hinas pas paikuna ñanichkanku bueno kikinchik puraña gobernana kosonchik manañam kaypi kan wakpejariki líder supremo chaykuna riki gobernanku rikaw chaqanichkan el rey huye del país o sea chay reynin como ripukun chay Bahrein llaqtamanta nin wawqillaykuna pallaykuna que Bahrein taksalla llaqtacha pero igual atizapacha rikaw Chendani que refinería petróleo Texas, mamaya y mama, que tapas a propósito chucaña y conco, y cha accidente chimenaya que refinería petróleo cachcanga Texas, pero ojilegona para legona. Chay pime que chay petróleo o venezolano tapas rique refinachcanco, refina en Ancarique, chay mantan jorrochcanco gasolina, diésel, aceites. Yapa tukuirik chaja imagunatapas hasta chay GLP gunatapa rikaw chay si tojiaron mankasqa chay siriko auxiliagon pregona rupakun mankasqa nin rikaw chaganishka incendio de grandes proporciones nishkan rikaw kay porte laope chay Texas laope chay iskay tanque combustible chaganishkan claro y clarita iskay tanque combustibles rupakun mankasqa chay zona industrial nisqanpi chaypi llapa bombero liki llamkaykullachkarqa chay llapa nina ama chaypi wawqillaykuna pallaykuna chaynata riki kaypi ñachkanchiktaqa riki ñas Estados Unidos mana atinchu kay Irán venciyta naspa riki kunanqa qallakuykun imataña chay armas de destrucción masiva nisqantaña utilizayta kanseriki chay huk bomba madre de las bombas ninku o sea chay llapa bombakunapa maman imaynampita chay llapa bombakunapa maman ninku o sea macho bombaya llapan bombakunamanta llapan misilkunamanta pues más ayun hatunsu pojosqasu rikaw pojosqa toro ina rikaw chay yayan toro ningún rikaw chay pojosqantaqa es kay qariki yayan toro miki nin entonces chayna chay madre de las bombas imaynas chay llapa bombakunamanta pas más hatunsus chay bombatas justamente awqillaykuna palaykuna kay Corea del Sur nisqanmanta aparunku hinaspas Iránman kachaykunku riku awqillaykuna palaykuna justamente chay manaraq kacharichkaptin tuna alabakuchkarqa ñami Iránqa perderon ya ahora sí ya perdió nispa nichkarqa rikaw hinaspan chay bombata kachayku pero chay bomba imaynanpi chay bomba kasqanta riqsinku porque chay bomba tuqyaptin se sutilla chay hongo nisqan riki imaynan chay honguchakuna kan rikaw mate ruqucha ruquchayuq hinamik chawpin kaspichayuq rikaw chaynas riki kay tuqyaruspaqa altupipas ruquchataraqa ruwakun rikaw mientras wakiqkunaqa a ver ninata kaña imaynataq chay nina kañaptiki chay husni rin husniqa riki husni puyuyna rikaw altumaripukun chinkachakunqa chaynallamik chay wakiq bombakunapas chaynallatam tuqyan pero kay bombakunaqa nin rikaw chayqa madre de las bombasqa igual kay bomba nuclear chay bomba nuclear chay Hiroshima Nagasakiman wichiq chaymantapas más iskay kuti kimsa kuti más poder destructivo nin riki chay niuqraqsi wawqillaykuna palaykuna ima chay poder destructivo o sea nisunchik ya kuytisilluwan chaynata chay hatun kuytikunawan tupachisunchik porque chaqay kuytisillu rika kuytisillu achkatan chay wasi qispi tuqyachinchik riki patatatakunqa hamkaynaña rikaw pero chaymanta más hatunkuna kuytikan chayman más hatun chayna riki chay madre de las bombas wawqillaykuna pallaykuna
Kaikuna Enrique inalla Estados Unidos Israel Enrique destruichkan Iranta y Irampas destruichkanta Israel ta igualmente destrucción kachkan ni chaypipa sufrimiento llaqtapa ricuawqillakunpa pallaykuna llaqtarunapa manami que kaypiqa paykuna si bien cierto nichkanku manam chay objetivo militar chay militarkunallatam chay kaypiqa destruichkanchik nichkanku paykunaqa tanto Israel, tanto Estados Unidos, tanto Irán, pero kay bombakunaqa mana chayaspaqa ninchu a ver militar pikunataq militar makikichik tuqarichik chayta wañuchinaypaq ninchu chay bombaqa tuqyaspaqa tuqyanqa nas wañuchinqa chaqay chay estudiante warmakunatapas tanto wañurachichkan chay escuelaman chay aruspa. Entonces chayna destrucción kakuchkan llaqtapi rikuwawqillaykuna pallaykuna y chay destruisqa kasqankuta mana publicamunkuchu mana yachayta qumuwanchikchu wawqillaykuna pallaykuna. Sí es cierto kay redes socialespi tarichasun iskayta chay bombapa chayasqanta chay destruisqanta tuqyasqanta chayllaya pero mana kaypi niwanchikchu hayka por ejemplo kunankama hayka edificio civil destruisqa kachka hayka edificio militar taq destruisqa hayka avión tataq Estados Unidos pata destruirunkuña hayka dron tataq kay Irán mandarunña hayka Irán tataq Israel mandarunña chay llapa bombakuna chay misilkuna o chay dronkuna haykañataq rirun haykataq chayaron imakuna hayka runataq herido kachkan tanto militar tanto civil mana chay willakuy kanchu chayqa pakasqa wawqillaykuna pallaykuna paykuna favoreciq kaqllanta nanku rikaw willakamunku mana favoreciqnintaqa mana chayta pakanku imaynanpi porque paykuna ya sichum chayta willakanku tanto edificio destruido en Israel Israel ya ves Israel destruido kachkan entonces pinqaypi quedanku rikaw pakasqa kan mana chay willakuy lluqsimunchu hinatinqa imat pasaqu mana yachanchikchu hinaptinqa Israel alawakun manam Irán imallantapas destruyanchikchu ñuqanchikmi destruyachkanchik nispañataq rikaw qhiwiykunku wawqillaykuna panichalyaykuna chaynallataq kay partemanta rimaspa ver kay partepichu chayta rimachaykusun icha más huklawchapichu a ver bueno hina kayllapi yapachaykusunchik hinaspa pero repeticionrapi huklawchapi kay madre de las bombas nisqanta maymantataq aparun kay Irán atacanankupaq chay bombas kasqa kay Corea del Surpi wawqillaykuna pallaykuna chay llapa armas tukurunña chay misilkunas tukurunña kay Israelpi tukurunña mana tukuspapas yaqa tukunayaq hinaña hinaptinsi chayraq Estados Unidos chayraq chay llapa chay Congreso de Estados Unidos autorizaron entonces mana autorizachkaptinsi kay Corea del Sur Taiwán Japón chaypi kakuchkarqa tanto arma rikaw que Estados Unidos pa arman pero mana kikin Estados Unidos pacho sino Irán pa mejor dicho Corea del Sur pa Japón pa Taiwán pa rantisqan rantirun que Estados Unidos nin que rantikusayki rantikuaya atacawayta munachkan poran Corea del Sur manta rimas Corea del Norte van siempre qhawanakuchkanku paykuna wiksumpa ñawilla rikaw pero que nerqa es que Corea del Norte misil ninkuna kachkan entonces ñuqapapas kachkanmi misil nispa Estados Unidos munachin rikaw rantikusayki rantikuaya rantinakurunku pero imataq pasakun yachasqanchina que Estados Unidos miki kachkan base militar sapa llaqtapi por ejemplo kay Perupipas kachkan base militar disimulado chaylla rikaw entonces kay Corea del Surpi kachkan base militar Japónpi kachkan Taiwánpi kachkan waqaq llaqtakunapipas kachkan hinaptin wawqillaykuna pallaykuna Estados Unidos rantikurun chay llapa misilta chay llapa dronte naspa nikurun
Bueno, Corea del Sur, kajaya kay arantiwasqayki kay bomba, nispas mana entreganchu gobierno apaytaq aparon chay llaqtaman. Aparon llaqtaman, hinaspas base militar nima aparon, kaqay aparamunikuni kaqay kaypi kachkan. Bueno, entregawaya. Manam entregaykimanchu, pero kaqay kaypi ña kachkan, pima apanja. Churapuchkasayki cosechum nisitanki cualquier momento nos pagar apakunki utilizanaykipaq hinaspapas ñuqaykupa makiykupi kachkan llabichan hamunki nati entregaykusaykiku chay llabichantinta apakunki pero kaqay kaypi ña kachkan nispa churapuchkasaykiku nispalla wawqillaykuna pallaykuna hatallikusqaku kay Estados Unidos hinas kunan imata pasakurun kay Israel necesitaronku kay Irán atakanankupa chay misilkunata chay bombakunata hapiykuspa apakamunku kay Israelman mana chay llaqtata autorizacionta mañakuspalla prestaykuaykuya ninchu mana ninchu señores apachkasaqkuya sayachipusaykichikin mana ninchu utakriki oiga makiykupimi kachkan utilizaruchkasaqkuya porque manam hamkunaq kunan utilizachkankichikchu huktañachik apamusaykiku kaqchallata mana ninchu sino upallachallas apakamun Israelman wawqillaykuna pallaykuna hinatinmi por ejemplo Corea del Surpi kaqkuna imanintaq chay altos mandos militares pero si chay armataqa ñuqaykuman ñataq pagasqaña rantisqaña ñuqaykuman rantikuasqaykunapiqa imaynama apakunkichikqa nin simplemente apakamunku wawqillaykuna pallaykuna reclamaptinkupas mana ni ima respuestapas kanchu hinaptin kay Corea del Surpi rabiasqa kachkanku wawqillaykuna pallaykuna pagasqayku rantisqaykuta churapuchkasaykiku nispalla hatallikurqaku kikinku hinaspañataq kunan qullqiykupa chaninta apakun Israelman nispa rabiachkanku wawqillaykuna panichallaykuna chayna pasakuchu así que Estados Unidos manam confianza kanchu hasta armatapas churapuchkasaykiya nispalla riki hatallikunku paykunalla hinaspaqa necesitawaspaqa apakunku chaykuna acostumbrado wawqillaykuna pallaykuna entonces kaykuna ña yachasqaña kachkan publicasqaña kachkan anti wakiq llaqtakunapas kunanqa riki Europa llaqtakunapas ya kachkanku riki qhawanllaña tan saltón ninchik riki mana chayllachu kunan kay iskay semanantin mana aterunkuchu kay Irán kay régimen iraní o kay gobierno iraní nisqan venceruyta porque paykuna venceyta pensarqaku ratuchalla rikaw bombata mandaykusunchik wañurachisunchik chay jefenta imaynan Venezuelapi Madurota riki hurquramun chaypi tukurun y chayna Iránman apawashunchik riki bombawan destruyusunchik llapa ejércitun waykarusunchik Nate wañurachisunchik natinqa riki hatiq ninkuna contestakachamunqa natin kaqlla kutipaykusunchik chaypin paykuna rindikurunqa al toque nomás par de días ya está ya régimen chinkarunqa natin ñuqanchikñam gobernakuykusunchik nispas pinsasqaku rikaw mani kayna ami kutichikunankutaq pinsarqakuchu riki wawqillaykuna pallaykuna pero imat pasakun kunan mana chaychu kachkan puro misilazo chay madre las bombas nin chay macho bomba kunatapas tuqyarachinñas chay Iránpa chay guardakusqan kay tuqupi kay allpoco tuqupi guardakusqanta chay madre de las bombas wan destruyapunku pero hinalla Irán atacach hinalla kachkan riki armankuna atakananpaq allpocopi maypichik pakasqa kakun rikaw hinaptin kunan ña autorizaykunña Congreso Estados Unidos tropa rinanpaq wawqillaykuna pallaykuna chaysi ña ñampiña tarikuchkan
iskay waranja pichqa pachak marines estadounidenses chay marinkuna richkan kay California manta justo California riki kay Estados Unidos laopi ajo desierto chaypis paykuna practicanku entrenanku especial riki ajoman rinankupa kay desierto kuna marinanpa chayta ña Pentágono o sea Pentágono nangari Congreso ninan chay Pentágono Estados Unidos o Congreso estadounidense ña autorizaykunña pero Irán si chay tariki ña yacharun ñanaspa ninriki kusikuchka allinmi estadounidense hamuychik yaka epichiki abrazowan riki chaskisaykiku a ver abrazowan chaskinachakuyku Españataqchika a ver puro ejércitonchik peleachaykunqa ejércitoykum listullaña kachkan suyasuchkankichik nispa suyachkan wawqillaykuna paykuna entonces kakaya infante de marina riquerinqa wawqillaykuna pallaykuna compañachikunqa buques de asalto anfibio chaynallataq helicópteros especiales kay Venezuela mayayku chay helicópterokuna ña chayta publicaykaramunkuña manaña kayqa pakasqañachu porque pakanku hinaptin iman pasakun solamente kay prensa alternativa nisqallanpi publicakamun pero ña kayqa publicasqaña kachkan por ejemplo kay hatun cadena noticias kay periódico The Wall Street Journal nisqanpi ña chaypi publicaykaramunña hinaspa nisqanqa hay 3 altos cargos o mandos estadounidenses Pete Hegseth, ministro de Defensa de Estados Unidos ñari que nikunña ñam autorizaykuanchikña kay grupo de anfibio especial fuerzas especiales marines kay Irán rinanpaq chay si kunan apoyanqa manaña riki puro dron puro misil ñachu porque nichkanku ña misil nin Iránpaq tukuruchkanña claro igual Israelpaq tukuruchkanñataq rikaw igual parikaw aunque autorizaykunña igual más arma yapanankupaq pero chay armapas tukurunqaya pero ña ninchikña Iránqa preparado si kachkan chunka wata peleanankupaq nichkan rikaw justamente kay unidad misionaria los marines chayna sutin wawqillaykuna pallaykuna unidad misionaria expedicionaria mana misionaria sino expedicionaria los marines chay tropas riki llapachan rinqa chay tropas llapachanqa 2200 marines chaynas pertenecen pero si bien es cierto chay llapachan pero kachkanta técnicos o kachkanta acompañantes médicos chaykunapas chaynintenqa yaqa 2500 chayna kakunqa rikaw técnico kuna imata chay helicóptero alchaqkuna perderop tiempo mecánicos nincha chaykunaya entonces chaypi nisqan chay anfibios chay mecánico kuna rinqataq acompañanqataq chay maquinakuna allichaq rikaw y chayna rika wawqillaykuna pallaykuna chaqaya chay publicaykaramunña kay portal especial de Warzone nisqanpi wawqillaykuna pallaykuna helicópterokunapas chay avionkunapas kaykunas compañanqa AH-1Z y UH-1Y embarcaciones de asalto y caza F-35 chaynataq aeronaves o avión caza F-358 chaykuna riki compañanja entonces chayna lliwcha rita munachkanku wawqillaykuna pallaykuna kunanqa qallaykunqa kay semanata chuknin semanata imaynaya allpapiña chay guerra wawqillaykuna pallaykuna altunta paracaidistakuna chayanku chay fuerzas especiales kuna rika chayanku chaykunapas haperachikun kunanqa tropaña yaykunqa nishkan pero mana cualquier tropacho sino son fuerzas especiales waranqantin wawqillaykuna pallaykuna entonces yapakuchkan kay guerra wawqillaykuna pallaykuna pero Irán imanishkantaq con gusto les daremos la bienvenida nispas listo chayaña suyachkan chaqayrika alto mando militar iraní ningrika ñuqaykuqa preparado mi kachkaniko una peleanaykupaq tanto altunta tanto pampanta ñan sumaq preparasqaña kachkaniko rika kay guerrapaq
Chaqay chay secretario de Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní pay Ali Lajartini payri nin aykoqa haykotapas peleakusaqkuchiki suficiente kachkan kay peleanaykupaq preparakusqayku nin wawqillaykuna pallaykuna así que manam kay altullantachu aykoqa peleanaykupaq preparakuraniku sino pampachantapas pampanta atakanqaku ya pampapitaqchik churanakusaqku nin wawqillaykuna panillaykuna pero kay yaqnichkanchik chaqay ña Estados Unidos manta tropakuna rinqaña pero manas llapachanchu kasukuyta munachkan wawqillaykuna pallaykuna chaqayriki kay misurqa pakasqa willakuy wawqillaykuna pallaykuna pakasqa willakuy porque kay huknin willakuy qari tropa rinqa chayñam kay Iranpi llapa chay soldadokunata riki sepiparonqa chay regimenta wañurachinqa chay tukurunqa alabakuchkanku rika pero kayñataqa pakasqa willakuy imaynampitaq pakasqa willakuy tropas wakiqkuna mana riyta munanchu wawqillaykuna pallaykuna imataq wañuyman mandawachkankiku nispa chaqay chaypam sutin insurrección militar wawqillaykuna pallaykuna achka chay tropa chay 2200 2500 tropa riqsi wakiq mana riyta munanchu wawqillaykuna pallaykuna chay guerraman hinaspas incluso kachkan protesta mana kikillankuchu sino familiakunamantapas mana chay guerraman rinankupas chay protesta kachkan pero claro gobierno qari kasuwankichu manachu mana kasuwaspaykiqa estás imaninkun chayta rebelión estás rebelándote chay qarqurusaykiku militar kaynikimanta jefe kaynika nispachik amenazanakunqaku chayna kachka wawqillaykuna manas riyta munankuchu negativa militar masiva nishka mana niwanchichu la mitad menos sino achka chay protestapi kachkanku mana riyta munanchu chaqay comandante jefe de deja Casablanca ante posible vulnerabilidad extrema nispa chaytapas Nicaragua wawqillaykuna pallaykuna entonces chayna pasakuchkan rikaw mana Estados Unidoskunapas rispanchik llapa iranikunata sipimushun nispa kusisqachu kachkanku sino mana riyta munankuchu chaqa nichkanchik ñaqa nirqaniña Israelman aparunku armakunata Corea del Nortemanta Corea del Surmanta mana Corea del Nortemanta Corea del Surmanta porque chay Coreakunam iskay rikaw Corea del Norte Corea del Sur Corea del Sur miki kay Estados Unidos pa kastan rikaw Corea del Norte ñata Rusiapa Chinapa kastan principalmente Rusiapa manaraq kay guerrakuna hallashkata incluso manaraq kay pandemia chay peste COVID recuerdimuchkaptin Corea del Norte misilkunata kacharirqa la mar huchaman enaspami amenazar Estados Unidos kay misilnikuna kachkan nispami qarituchakuspan amenazachka qariki sapa semana si bien es cierto kay último watakunapi chay COVID tiempomanta mana ancha kay willakuy kanchu pero manas riki mana chay willakuy kasqan raykuchu sino que llapa prensa riki seguramente gobierno riki niku chaykunata kasuychikchu hukunamanta willakuychik niptin manaña publikaqñachu chay pandemia tiempopiqa chay gripellamantaña rimakuy chaynallataq riki kay na tiempopi kay Ucraniata Rusiawan atakanakuptin chayllamantaña prensaqa riki rimakun Corea del Norte kasunku yanqa chay locoqa misilninkunata kacharishkan la mar huchaman eso ya no es noticia pues nispan manaña chaynallataq kay Israel Estados Unidos atacan Iranta chayllamantaña prensaqa utaq riki chay caso Epstein caso Epstein de Donald Trump chayllamantaña Corea del Norte riki qhipancharunkuña pero manas chaywanchu wawqillaykuna pallaykuna kay Corea del Norte misilninta mandasqa kaqay nichkan kay iskay killapi enero febrero kay 2026 watapi chaqay iskay pachak misiltañas kachaykun kay Corea del Sur wawqillaykuna pallaykuna mayman kay lamar huchamanya iskay pachakta wawqillaykuna pallaykuna hinallas chay practicachkan
Sapa semanas kacharichkan riki misil tariki lamar huchami inaspa lamar huchaman ya mana llaqtamanchu mana Corea del Sur manchu ni Japón sino lamar huchaman. Incluso nichkanña kay Corea del Norte hasta chay misil intercontinental chaypis kapuachkanku, así que Estados Unidos yanqata nispa rikaw. Incluso nichkankun kay Corea del Norte mantas richkan llapa chay misil chay taxa misilkuna rika hatunchu taxachu imaynapi misilkuna richkan kay Rusiaman Ucraniawan peleananpaq y kunan Iranmanpas richkantaqsa chay misilkuna nichkanku. Pero chaykunaqa pakasqa mana riki librechu awqilaykuna chayqa riki pakasqalla. Pakan riki chay rantinakunku. Kaqaynin riki kay último kay semanata chay Corea del Norte lanzaykun kay tesoq publicaykaramunku rika, pero kaypinchik riki lanza múltiples misiles balísticos hacia mar de Japón. Y kay Corea del Sur y Estados Unidos ñataqsi kay Corea del Sur prácticas militares conjuntas nisparuachkanku Japón ñataq alerta nisqanta qallaykachin. Corea del Sur se mandan mankasqa chay avión espía nisqan Corea del Norte man. Inatinsi chay pawachkaptin chaytapas riki seperonku chay avión ninkuto awqillaykuna palaykuna kay Corea del Norte. Y como ñari que Estados Unidos y Corea del Sur practicachkankuña kay Corea del Sur kay Corea del Norte wan peleanankupak Corea del Norte piñataqsi chayllapa misilta hawachimuchkan Japónman y Corea del Sur man ñas chay armakunata may lugarkunaman chay bomba wichinanpaqpas chayta churaparunña. Chaysi listo challaña kachkan kay Corea del Norte y Corea del Sur guerra qallaykunanpaq. Chay kimsa hawaqpi Estados Unidos aterungachum chay peleayta imaynaya porque chaqay nichkaña ucranianukunapas bueno Israelatañam apoyachkan manañam ñuqanchik yanapawanchikñachu nispa rikaw. Anki chay apoyotaqa ñam cortarurqaña riki unayña pero anki cortaruchkatinpis siempre imaynachatapas conseguichkaq rikaw. A ver kay alalao te cambia chay kusunchikunalla. Bien, ojillaykuna chay nichkanrikaw a punto de empezar otra guerra. Porque kay práctica operación conjunta mana puntakunata karqachu. Mana karqachu. Si bien cierto Corea del Norte siempre misil ninkunata hawachichka qinatin kay Corea del Sur ñatari hawan ya kachka rikaw. Pero mana prácticamente choracocho, sino alerta ya, marica, alerta, emergencia, alerta, chay llama choraco. Chay ninan gariki listo chaya, prepara con Corea del Norte atacante ahí mismo pawanango, chay nina llama chay alerta garicao. Pero si chunkunan niskan prácticamente ya escuchan en tenga. Sapabes prensa, pero cae en medio de comunicación con una poren. Prácticamente ñam yaykuchkan es que guerra hallarinanpaq ñam chayqa awqillaykuna pallaykuna. Porque kay Corea del Norte ta chinkachiyta munachkanku imaynanpi porque chaypimi chay misilkunata fabrikachkanku. Anki Corea del Norte riki nichka a ver atakaykuyachikya ñuqaykupaq kachkanmi misiles nucleares de destrucción masiva. Chayta manchakuspa mana ri Corea del Norte ta kasuqkuchu hágalo rimachakuchun nispa nijku riki chay presidentinkutas awqillaykuna panichallaykuna. Entonces ahí está Corea del Sur ñachasqanchina Corea del Sur manta mandarunku llapa chay dronkunata llapa chay misilkunata Israelman y chaysi Corea del Sur riki tumpa llakisqa kachka. Aunque chay operación conjunta truachkanku, pero igual llakisqa kachkan porque manaña kanñachu chay misil ninkuna. En Corea del Norte ñataq kusisqa kachkan may misil ninkunata chaqay aparunku. Así que mana armayuqñam kachkan Corea del Sur fácil atacayllañam nispa.
Así que acá hay 2026 watapi hay más de 200 misiles que la marco chaman mandas a Oquillaigona para Yaigona. Chayata nichkanrika kaypi a ver. Corea del Norte lanza más de 10 misiles. Kay semanalla to Oquillaigona chunka misil tamandaikosja. Kay mar de Japón y Corea del Sur man waujillaykuna pallaykunchaysi Corea del Surpe kunanja listo challaña kachkanku cualquier momento kaqnin misil wichinqa inatenqa kutipakunankupa waujillaykuna pallayku así que guerra qallaykuyta munachkan mana chayllachu senadores de Estados Unidos esto es calientito waujillaykuna pallaykuna nichkanchi Estados Unidos taña autorizaron kuña chay tropa rispan Irán atacanampak nispa, pero por otra parte políticamente kayman tarimarqanchiñam kay enero killapi awqillaykuna playkuna kay incluso kaypi nirqanchik kaypi ñuqanchikpas pronosticonchikta ruwasunchik nispa chaymi niskarqanchik kimsa rimayta huknin rimaymi kaynanpa karqa marzo killapim kanqa sasachakuy kay Donald Trump hinatimi harquyta munanqaku nispa chay aterunqakuchu imaynacha sichu mana aterunqakuchu hinaptinqa chawpi watapi julio agosto chaypi kanqa huk intento kay Donald Trump jorqoy chaypi aterunqakuchu imayna sichum chaypi mana atinqakuchu hinatinqa noviembre último plazo awqillaykuna noviembre killa porque imaynampi kay 2026 clave wawqillaykuna pallaykuna kay nuevo orden mundial nisqanpa kay apocalipsis kay Biblia apocalipsis nisqanrikaw o fin del mundo ninkuta rikaw según wakiq profecías por ejemplo profecías mayas profecías tan cantidad profecía kuna rikaw sapallaqtapi incluso profecías de musulmanes hay también profecías incas chaykuna perimachkan rikaw profecía inca imataq ahí está el famoso Pachacútico famoso Pachacútico entonces kay 2026 tam hawachkanku rikillapa yachaysapakuna ese es clave kay 2026 kay pacha tikrakunqa kay inkakunam nisqanmina Pachacuti wawqillaykuna playkuna o sea, nuevo mundo, nuevo orden mundial imaynampi porque sapa patachay watapi cambio hamun por ejemplo kay Perumanta rimaspanchik puntata karqa pre-incas chay pre-incas pim karqa riki kay ñuqanchikla por ejemplo karqa cultura warikuna riki gobernarqa primer imperio andino chayta qhipanta hamurun chay los huarpas los chancas chaykuna y chay paqhipanta imataq chayram incas chancaskunata chay warpakunata ganaron incas gobernar Inca gobernachkaptin chaqa Pachacutic chayaramun Españakuna virreinato kachkan normal rikaw llam kachkanku chaqay rikaw kimsa pachak chayaramun famoso independencia kay lapu aklap hallakuy con independencia chay independencia hallaykamurqa riki waka napi Franciapi famoso izquierda derecha chaypincha izquierda derecha hallarimun independencia a nivel mundial tin chayramun kaymanpas independencia ves chay virreinato tokoron independencia república chayramun repúblicapi kachkanchik pero awelunchikuna taytawanchikuna no sé llapa campesino mana dueñuchu karqanchik allpanchikwan entonces hamuron a nivel mundial huk Pachacutic famoso panamericanismo o más reqsisqa reforma agraria acaso reforma agraria kay Perú llapichu karqa
¿Acaso Velasco ya chay reforma agraria troarga? Mana, a nivel mundial carga, México pe carga, Panamá pe carga, Chile pe carga, Bolivia pe carga, Cainape Ecuador pe carga, y Perú pe pas carga Velasco, famoso reforma agraria. ¿Ah? Claro, sapallachtapi, ya reforma con la sapallachtapi que atisjango troarjaco, pero reforma agraria, pues, al fin y al cabo, yachtaman cote cachi, ¿ya ves? Chayman jamon, guerra, izquierda, derecha, terrorismo, chaygona. ¿Ya? Famoso privatización, famoso globalización. Conan chay época tucuchcan ñaniscan kwa mana ñoqachonin señor chay científico con yachaqkuna chay analista con paykunanin ñam chay globalismo patimpun tucuchcan ñakaqlla kutimuchkan chay regionalismo chay tan sutinllanku rikao siempre nueva era nuevo gobierno Biblia jawaqkunañataq nirikao ese es apocalipsis. Ese es gobierno de anticristo. ¿Ah? Entonces, entonces, que hay cambio, sapa etapa, sapa cierto tiempo. Entonces, chay famoso pachakutik, chay inkanchikuna parimas ganga, kanampuni, waujillaykuna mana chayga, aunque jarka con que matra igual, chagaya. Chay república chinganme que kay privatización wan pejina ya esa república picachcanchi pero en realidad somos todos privatizados chay famoso concesión wan chay con Fujimorismo inam república picachcanchi esto es democracia pero en realidad no es democracia es moderno imaninkom moderno gamonalismo, moderno hacendadismo, pero con concesión, soteo. Moderno hacendado con famoso privatización. Entonces, pachakutik, chay que hay justo Donald Trump mantenemos, imagínate, Donald Trump y kunan wata, sí o sí cargon tatukonja. Porque Donald Trump es la trompeta, es Biblia Peninsula Apocalipsis, el primer trompeta y pasa con segundo trompeta, es el anunciante, su tiempo es Trump. Trump imaninanta, Trump kariki inglés pimkachkan trompeta niname, señor trompeta msotin Donald Trump, señor Donald trompeta. Porque apellido con, por ejemplo, que Perú, a ver, por ejemplo, Flores, Guaita, señor Guaita. Pero Guaita, pues apellido canta más, quichua, can mi Guaita con, bueno, Flores mangarik ticraronco, España con, soti ticrae perecao. Igual Quispe, no Quispe can, igual. Quispe, punta tagari que mana Quispe, yo tengo sino Quispe. Entonces, sutikuna riki tupan wawqillaykuna pallaykuna chaqniskanchik Donald Trump kunan wata ripunqa sí o sí o bien wañusqapas o bien destituido o bien muerte política tinkanqa kimsa siempre kimsa wawqillaykuna pallaykuna kay asunto kimsa chay Biblia phawanhina tin siempre kimsa punchaman Jesús nacemorqa Kimsam chay taitan chiao, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Kimsam rikiao, kay pachapa rikao, kay pacha anak pacha ukupacha kimsao, kay pacha anak pacha ukupacha, tres trío. Entonces, chayman tupachichkanchi rikao hillaykuna pallaykuna. Entonces, kakaya, chay rimas kay tuparamunña, marzo quilla, Piña Kachkanchik, justamente 15 de marzo. Chagaya, senadores de Estados Unidos, Nicaragua,
Kay Donald Trump ta jargosunchik imana kay Perú presidente jargon Castillo ta jargosunchik jargoron kurika igualito hamuchkaña Donald Trump ta jargosunchik nispa denunciachkanko awqillaykuna pallaykuna hinaspa nichkanku chay congresistakuna senador de Estados Unidos congresistakuna hayachkan chaqay 15º enmienda chayman apipakunchik naspa Donald Trump ta jargonanchik presidente kayninmanta. Porque chaqay paypa contrampi kachkan iskay. Primero chay casos Epstein y segundo kay Iranta y chaynta Venezuela atakasqanmanta. Chaykunam kachkan huchan kay Donald Trump. Aterunqakuchu qarquyta imaynaya rimayllachu kay rimaykanqa porque ña kachkanña pedido de destitución wakpek destitución sutin mana vacanciachu kay Perullapi vacancia qarikao allá se llama destitución. Se chon destituyeron a tenga, bueno, habrá otro presidente, pues, ¿no? Aunque profecía con anin, rima y con anin, bueno, ya chay con ajarikiao, tu pachina ya paño, ma chay ya choja hinalan guerra sigichkan Israel bisinungan, chay Líbano nisqama, porque chay Líbano nisqan bisinun tamik atacachkan imapak. Chayman tamik jarjoyta munachkan chay Líbano llaqtayuqkunata Israel yaykuykuspa riki chaypi chay colonización nisqan ruanankupaq. Y chaypitaq nisqan riki kay ONU nisqanmanta chay Líbano riki kachkan chinkananpaq hinaña porque atacachkan natenga kay destruispa riki chinka imarachinqapas. Tenmi chaypi kay desde ONU manta chaykunata qawarinanchik nispa Organización Mundial de la Salud, ONU, Tarik, Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, paikuna, rimarin, riki wauqriykuna leykuna kay punchawkunapi. Chaqay riki yaqa sapa semanam kay Líbanotapas bombardeachkan, manay kay Iranta hinachu seguidos chata tanto misilwan, ¿no? Sapa semanam kachaykarin iskay kimsa misilta, mana kay Líbanopaq kanchu riki chay defendikunanpaq qarika chay imaninkun chay escudo ningo mana chaykuna kanchu, así que facilata kachaykayatingo bomba chayan bom iskay kimsa punchawmanta huktawan bom iskay kimsa punchaw pasaron huktawan bom chayna rika atacachkanku awqillaykuna pallaykuna y chaqay rika desde ONU kay willakuyqa awqillaykuna pallaykuna. Bueno, tukupananchikpa awqillaykuna pallaykuna ñariki kay sichum Estados Unidos atacanga chaqa nichkancha ejército añam Estados Unidos atacayta munachkan nispa pero nichkanta wawqillaykuna pallaykuna Hezbollah tarikuchkan wawqillaykuna pallaykuna kay Líbanopi paykunapas nichkansa Israel se atacayta munachkan soldadokunawanña hinaspa qhariyayta munachkan kay libaniskunata imapaq chayta chay llaqtaman yaykuykuspa lotizanakuruspa Israelkunaña yachakunanpaq porque Israel imata munan lliwchata chay vecino llaqtakunata qhariyaruspa chay llaqta yakuykuytan paykuna munachkan incluso planunkupas kachkan especial dibujado la mitad Medio Oriente paykuna chayman chaykuykuspa chaypi yachakunankupaq kachkan pero kaqay Naim Hassin jefe de grupo paramilitar Hezbollah payriki nishkan wawqillaykuna pallaykuna hamuchun ya Israel natin ñuqayku de frente peleasaqku manam ñuqaykuqa franca de Gazapi hinachu karusaqku ñuqayku contestakusaqku nispa nishkan wawqillaykuna pallaykuna eta otro guerra wawqillaykuna pallaykuna Israel vecino llaqtawan hina vecino chayanman imaynam kay Ayacucho wanta chayna vecino chayan kay Líbano qhariku wawqillaykuna pallaykuna y tukupananchikpa wawqillaykuna pallaykuna Yemen como kay estrecho de Hormuz hanayla wichqasqa kachkan kay uraylawñataq riki chay mar rojo nisqan kicharayachkan chaynintataqma chimpachkan kay mar Mediterráneo nisqanman llapa buquikuna llapa cargantin kay Europaman hamuq wak Chinamanta Europanta kay Estados Uniosman hamuq llapa carga chaymi si paykuna nishkan kay rebeldes hutis ñuqaykupas listu chayañam kachkaniko otro estrecho de Hormuz wichqaykunaykupaq
este chormus hanailao también que kay kikin kay Irán con wichhay con ñuqayku tam kay orata wichhayku saqku inatin manaña pipas pasanqachu ñuqayku solamente suyachkani huk willakuyllatam ima willakuyta chay suyachkanku wawqillaykuna pallaykuna chaynata nishkani que ari kay rebeldes hutisqa riki paykunawanqa ñam riki peleokuna karqaña manachun chay Israel atacarqa Hamaskunata ñatin kay llapa hutiskunaqa mandarqa misilkunata Israelman paykunallan único yanapacharqa riki wawqillaykuna pallaykuna. Incluso Estados Unidos paykunawan pillachaykurqa yaqa iskay kimsa punchaw chaymantaqa rindikururqaku. Paykunapas listo challañas kachkan riki kay uraylao lamar hucha kay chimpanata wichhanankupaq wawqillaykuna pallaykuna, así que si viene otras guerras hinalla willakuy kachkan wawqillaykuna pallaykuna tanto Corea del Norte, Corea del Sur y chaynallataq kunanqa kay huklaw ninñataq wawqillaykuna pallaykuna. Bueno, kay kamallariki wawqillaykuna pallaykuna willakuy y paqarinkunaña riki mas willakuykunata qhipirikuykuspa chaykamuchkasunchik, pero kay noticias internacionales riki paqarinmanta huñuykuchkasunchik kay semanantin riki kay tercera semana de guerra wawqillaykuna pallaykuna qhallakuyku, tercera semana de guerra y kay masta peorianqa nishkanku chaqaya ejército ñamkunanqa riyta munachkan allpantakamanña atakayta munachkanku todo helicóptero todo chay boquis anfibios chaykuna rinqas allpantaña yaykunqaku nispa nishkanku bueno wawqillaykuna pallaykuna imapiya kay tukurunqa mastam graveyakunqa nishkanku wakiqnin chaqay combustible hasta $200 subikunqa nishkanku chay combustiblemantapas natimi yarqa hamukuchkan nishkanku. Bueno, imapiya kay tukurunqapas chaymanta rikaw tukupachaykunanchikpaq kay Estados Unidos kay Donald Trump churin siriki chay Baron Trump tanto chayta hayninpa chay primer semanallapi willamurqaykichik tanto combustibleta riki rantikuykunman kasqa chay baratullaraq kachkaptin baratullawansi riki precio remate rantirusqa achka petroleota tinsi pajarintin minchantillanman chay guerra qhallakuyku. Entonces chayta nishkanku kay Donald Trump a propósito chay petroleota rantispa tajikuykurqa imapaq petróleo subiptin chay rantikunanpaq o sea ganananpaq sichun ña kachkanña $100 a ver sichun 65 an rantispaqa hayka 64 an rantispaqa haykatañataq ganaron wawqillaykuna pallaykuna kunan rantikuspaqa haykana rantikurunñachu chay petroleonta imayna inallachu churarayachinqa imayna porque sichun rimaynichkan hasta 200 mi chayan hinaptinqa seguramente chay kama chay precio chayananta suyanqa rantikunanpaq chaypi ganananpaq chaymi nishkanku kay Donald Trump chay guerrataqa rurachkan kikin qullqi ganananpaqmi de pasito runata wañuchinqa de pasito bueno kay saschakuykunata apamuchkan nispa nishkanku rikaw chaykamanya wawqillaykuna pallaykuna nos vamos. Rimarininchik Punchawpa mitakuyninpi revista semanal Rimarininchik chayaykamun tukuy